Dihamu ulah nami raja si tumorang na siya gunung tua. Parpikir daw sa kapon Juhan mah dihamu ulah nami raja si tumorang na siya gunung tua do saluhuk nama odoran na. Sikop raja ulah nami raja si tumorang dison. Ban ma pangalolon. Zanak sawani muse tuhamuna raja di hula-hula nami sudah gultong sibolon hariaja doho siringo doho sinaga rapa masuk kita raja nami. Auliate mamang baru di haroro nami madapotok kamu adong nakining ijujungin atas soribada akan tulangmu baumu boras biratondi kata anak dohonon nami mamang baru firmain nabuki bahul-bahul persalongan firma todini hamu akapamuron nami julu-julu manang akapangomoan ada yang mamang baru nukut dina sore madapot maju manukun narotunani dapot kami mama nukut tu kamu mangusilanjuk nulota mau lihat ke bajala horos mariam ulah nami raja situ orang raja nami di tikion nunga sikop
akan nauli di pasatamu Tuhan merhiti hak gue pir atau mengopar seluk kami raja nami uli basam mulai asa takut nomor hal teman dulu nomor robian horas mahami raja burung nama jaluk tubuh mendir raja sikat nama kami semuanya raja nami raja itu pun raja sawahan mari raja Ina mah mau lihat mah parmusit nami Satu mula-mula na soldier mula topa, mula ni namar lundu, mula ni namar hosa, mula ni hata-hata, do mula ni torsa-torsa. Kami markasi tumorang na yung manotor, bay nung pumaduli kami godang mula-mula, alay godak soba may tomat tali bata. Ay naman. Namalo nami ang ape pangiduhami korelyak kodo alayadok katanin na tuwan naman do tinugo hotoroto rin na humutur humaliang hami rombongan ni markas itu orang do ula-ula namin ang manotor ba't di kami pagjuno ko nang alani raja nami premis pang jolo rojo ay masubod dulu ko na karaja so raja nami tong gabi horas tadama mo boras si gatang na sumarlok kota ng lupay ihu ay hata mo ng lolo sutona yung magkamuno na soba marhula-hula gabi horas kapara lima Nungan, masih hari ini kan dia mau ada musik. Sikap pastoranan tiara nami raja situ mau ini so. Alam ini, kui dok kapolda yang kena dibuat ada musik. Asa sempat maru nomor pun ditikir lau romo menopon. Raja nulu nami atau mana gudang na sampama. muna to kami hula-hula muna. Alay hatari na tujuan naman do. Inutur na kadakeng na kada buiting yeding. Ro kami magsopa to hula-hula mo.
tidak kamu berdongak kere. Maju. Jadi kami bertanya ke mata di bata. Dia itu kena gijang. Jadi di bata dia mau si gabin dan diula sinuri nabinahan asal bergite. Uji kana bergula baru masih sangat betok karena ini. Maju tuh. Jadi hidupnya yang baru sama dia saya. Boleh ate maraja nami bitikyo. Binong siko paman tulo kami raja. Si holuhan tokong dinene raja. Semua maraja nami ang pangiluhan mo natin. Maksud nami semua orang soman lewutan ini semua berbagai kerja kita. Bolo gawe tukar busuk do kami non. Saya kira nyampe burung doang. Alai bolo ke tangan di guru nami do ela nami ubek kami. Karena mengawal perjamuan di kami dah. Raja nami, raja bolon. Mardomo tu akapak tikir dua abah ngarong songgok dito matongan Portugal. Aturan ni pemerintah itu protokol kesehatan itu raja nami. Mau tung soni pe tanpa tu paman. Bulu baik kami son kiraan nalabuh ju bereng raja. Bang, harus kita maraja nami mengati Mau lihat tema. Aido di hamu karobo kasaluna. Terlu mau itu hamu raja ni hula-hula nami. Alaido amang boruta. Nalao. Marmeme. Boruta do helat tahun. Di Bang Indonesia. Dus maruhat tamang ono teh. Gabi. Organisasi Pemuda Batak Bersatu perintah do Tuhani ima songon hatani na do ina maddo saya simo sisa dohol bungin na tupigi sa karipan rak manipung ya tuturu rak mangakad ya tugijam dison adorang sofa sa kami sepasado sa organisasi ta adong do titip salam ketua PAC ima Bapak Manulang sekaligus Bapak DPC Padang Lawas ima Bapak Nixon Situmorang. Jadi di son alas pasado kami ba tusong dia pe naboi terpasa di organisasi Pemuda Batak Bersatu tuhamuna ima nadohot mengurupi diaka ulaun silas niroha las marwa muna sona tena itu maron nami sidiri sio pahudum les ni Roma tusong ni pe naboi do pe tapatu pani organisasi Pemuda Batak Bersatu tuhamuna super guru amat tadi batama na menggoy pasu-pasuna sasa isu luma satu botin di Tigaras nuai pe pasado nani matu hamuna ima pangurupion ni Pemuda Batak Bersatu saat mahita tu panggabian saat mahita tu pakorasan jarak kita sekaligus kembali ke tempat tampil dia super guru. Jadi soalnya mau pasang tayo pertikiro tu kedua belah pihak.
birong-birong, si birong-birong, nagpirabirong na maulurang mo. Si birong-birong, nagpirabirong